Stari most u Mostaru srušen je 9. novembra 1993. godine. Srušile su ga postrojbe Hrvatskog vijeća obrane. Ja se nadam da će se nekad vratiti. Da ću na onom zgarištu što je ostalo nešto se napraviti. Mora da je mnogo bolesna i opasna kad ste je ovdje smjestili. Da, veoma je opasna. Lu, čuješ li me? Lu, probudi se. Glumi lopuža mala, kao da ja ne znam sve njene trikove. Probudi se. Sestra Ha je došla da ti poželi posljednje s Bogom. Možda više neće imati priliku da te vidi. Doktore, jesam li vam govorila da 9. sprat? Lu, molim te, otvori oči. Otkuda vam pravo da uberete cvijet? Postelju leptirovu. Mislili su da imaju pravo brati to raznobojno cvijeće. I šta da leptiri pčele sada rade? Otkuda im pravo da ga ubiru? Sestru Haj, preklinjem vas, recite im da to više nikada ne čine. Doktore, molim vas, skinite ove lance s nje. Ne i opet ne. Ona samo glumi kao da ja nisam sreo 100 ovakvih uljeza. Slažem se s vama, prava je glumica. Ma ako nećete vi, onda ću ja. Prestanite! Okrutnice! Najzlobnija! Opet hoćete da me uništite? Znajte da sam ja jači od vas! Ma doktore, vi ste bolesni! Vi, doktore, ne vidite zato što vam je oslabio vid, optužujete mene da sam skovala potajnu zavjeru protiv vas, dotok prijema programa u vaše televizore ostaje isti, ali vi, doktore, ne vidite! Ja ne vidite! Ja! Pa vi ste, sestro Haj, poludjeli vi! Moj vid je besprekoran! Ne, doktore, svi na klinici znaju da vi ne vidite, ali niko. Vi ste skoro slijepi, to je jedina istina u svemu ovome. Vi ništa ne vidite od silnih televizora koje neprestano budite! Vi da mi je u potpunosti oslabio, vi ste slijepi ste, doktore, slijepi! Evo me, Lu, evo me, najdraža Lu, samo još treni, bit ćeš zauvijek slobodna. Ne, nikada neće biti slobodna! Uljezi, neprijatelji! Since I met you. Smijat ćeš se, Lu! Grohotom ćeš se smijati i tvoj smijeh zvonit će svemirom. I smijat će se mjesec, smijat će se sunce, a ti ćeš, Lu, nasmijana pjevati i u ritmu smijeha okretati se. Nestanite jednom zauvijek, vi vaša pakost! Ona je, vi ste je gurnuli, sestra Ha je mrtva. Oprostite, doktore Vot, ali ja... Kakva galama? Šta se ovdje dešava? Sestro Haj, šta vam se dogodilo? Doktore Vot, pomozite, mrtva je. Kakvo to cvijeće vidim po zidovima? U pomoć! Spasite me, sestro Vej! Ovo cvijeće je iz svemira poslala sestra Haj da me uguši! Uljezi! Neprijatelji! O kakvom cvijeću govorite? The grass was greener. The lamp was brighter. With friends around it. The nights of wonder. Sestra Ha je glavom udarila o metalnu ivicu kreveta. Potres mozga. Samo to vidim. Ne vidim nikakvo cvijeće. Pčele! Ostavite me na miru! A, kakvi su ovo ogromni leptiri u uljezi, neprijatelji! Ne, ujedajte me! Ja nisam brao raznobojno cvijeće. Doktore, smirite se. Nikakvo cvijeće vas neće ugušiti i nikakve pčele i leptiri neće vas ugristi. O, sestra Vej, pazite! Ogromni crveni leptir leti prema vama i progutat će vas! Dat ću vam jednu trt injekciju da se smirite.
pčele i leptiri. Pčele i leptiri prilaze Luinom krevetu i žele je osloboditi. Što sam vam malo čas rekao? Sestra H je iz svemira poslala da me potpuno uništi. Neprijatelji, u pomoć! U pomoć, spasite me! Samo tren, doktore, i odmah će vam biti bolje. Vama, pokazat ću ja vama. Kakav ste mi ovo otvor, kakav ste mi ovo otrov podmetnuli. Pustite me, samo hoću da vam pomognem. Je li ovo moguće? Pa prestanite. Ubio je sestru Haj. Smirite se, sestrove, i brzo injekciju. Pala je na pod. Evo, brzo.